Hello guys, mbahaye ikaze. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakora Kobo Tool. Kobo Tool ndakwibutsa ko ari ya tool twifashisha turi muri data collection. Kobo Tool ni tool igikoreshwa n'ama organization anyuranye cyangwa ONG zinyuranye, imishinga inyuranye muri statistic bari gukora ibarura, ubushakashatsi ndetse n'ibindi bijyanye no kwegeranya no gukusanya amakuru. Kobo Tool ni igikoresho cyiza kibangutse. Natwe rero tugiye kureba ese Kobo Tool ikorwa gute step by step. Bana natwe hita ukanda subscribe nimba ubona ko iyi video ari kiri buze kugufasha. Kanda like uduhe na comment. Turagendana intambwe ku yindi, turaza muri browser yacu muri Google Chrome. Tuze hano kwandikemo ngo ni www.kobotoolbox.org. Iyi ngiyi ubundi tuze dukande hano. Ndagusaba kubana na Tech Big Rwanda step by step kugira ntihagire igucika. So tutangire ngo get start for free. Urabona hari create account, hari bitewe kwebwe turaza kuri create account. Hari sign in ni ku muntu uba wari usanganywe account muri Kobo Tool. So urabona badusaba gushyiramo amazina yose. Inda kanandike manager Dejo. So hano badusaba gushyiramo username. Username hano igomba kuba ari mu nyuguti ngufi. Wenda ngira utya. Ubundi bivuze ngo nta mwanya uba ugomba kuba uri hagati, nta underscore cyangwa space. So Gmail tuvuge ngo ni manager@gmail.com. So uzuhitemo igihugu cyacu ni u Rwanda. U Rwanda turushake. So